Albert Einstein. Relativitetsteorien. Nu skal jeg snakke om relativitetsteori. Okay, bare stop. Nu vil jeg fortælle jer om relativitetsteori ud fra de her to appelsiner. Det her er solen, det her er en planet, og det her er rummet. Nu lægger jeg solen her i midten, og lægger planeten ved siden af. I skal ikke tro, at solen og planeten er tiltrukket hinanden. Nej. Det er fordi rummet går ned ad bakke. Men selvfølgelig vil planeten ikke ramme solen på grund af den super hurtige fart, som driver rundt om solen. Den måde gør vores måde satellitter. De rammer aldrig jorden. De bliver ved og drejer rundt om jorden. Det her er også en del af relativitetsteori. Det er den her stjerne. Den er så 10 år lysvæk, siger vi bare. Så om 10 lysår, så ryger den hen tæt på solen. Og lige der, når den når nærmere solen, så bliver lyset afbøjet og har retning mod jorden, hvis den har den rette stilling. Så det vil så sige, at de stjerner, du kan se op i himlen, er for det første 10 år lysår væk, plus at den bliver afbøjet af solen. Go. Er, at den lyset fra solen og ultravioletter rammer et stykke metal, som det her. Som vi kan se. Vi kan ikke se det, fordi det er småt. Men når lyset og det ultraviolette lys rammer metallet, så udsender det elektroniske bølger. Og det kan vi så er der så nogle kloge folk, der har fundet ud af, det går bruges som solceller. Som en dag, hvor folk bruger til at få energi til huset. Ja, der har så været masser af dokumentarprogrammer om Albert Einstein. Den nyeste, der er blevet lavet, er Einsteins Big Idea, som betyder på dansk Einsteins store idé. Og vi nu viser jer 2 minutter af dokumentarprogrammet. Nyd det, så længe det varer. When we think of E equals MC squared, we have this vision of Einstein as an old, wrinkly man with white hair. E equals MC squared is not about an old Einstein. It's actually about a young, energetic, dynamic, even a sexy Einstein. What would I see if I rode on a beam of light? Perhaps some sort of electrical force is emanating outwards from the wire. What? Faraday, my dear boy, electricity flows through a wire, not sideways to it. You see, John? You see? It is my great ambition to demonstrate that nature is a closed system. That in any transformation, no amount of matter, no mass, is ever lost and none is gained. The people. It is they who will determine right and wrong. Emily, you are being absurd. Why ascribe to an object a vague and immeasurable force like vis viva? It is a return to the old ways. Are you capable of discovering something of your own? I discovered you! There is no right time for the truth. Fräulein Meutner. Yes? Otto Hahn. The nucleus is our focus. The US endangers our institute. We can't